ja bih željela vrlo često u sredini u kojoj jesam, sa svojim prijateljicama, sa svojim prijateljima, pričati o svome djetetu. Znate, kada oni pričaju o svojoj djeci koja rastu, moje dijete nije imalo priliku da raste. Njen život je stao sa 10 godina. Šta bi bilo da je bilo? Tina Pekez imala je 10 godina kada ju je ubila granata u dvorištu sarajevskog naselja Čengić Vila. Tad je trebao krenuti jedan konvoj, na čijem spisku smo bili Tina i ja. Ustale smo ujutro. Djeca su već tutnjala stepenicama i moja Tina je izašla. Čuo se prasak granate, jedan, pa drugi, čula se graja. Šta se to puši, znate djecu radoznalu sa velikim očima. I pored straha, djeca imaju radoznalost da vide što se događa, treća granata je pala u dvorište. Sva djeca su uspjela da se sklone, samo su geleri granate se zaustavili u stomaku moje kćerke. Tad je pala, zaspala i nije se više probudila. Tina je jedna od 1600 djece ubijene tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. 2 škole djece u ovome gradu je ubijeno. To bi bila naša snaga, to bi bile naše sudije, to bi bio ponos ove države i nas, roditelja, da smo ih rodili i odgajali. Zvijeri u ljudskom obliku su ih pobili u školi, u krevetu, igrajući se. Namjerno su nam to uradili. Tina bi sada imala 28 godina. Njena majka danas ima samo uspomene na prekinuto djetinjstvo. To je ono što je ostalo od moga djeteta. I to je ono što je u mojoj kući najvrijednije. Ostala je jedna mala plava kutica, kako kaže Đorđe Balašević u svojoj pjesmi. Ostala je jedna srebrena kutica za nakit. To je bila njena srebrena kutica u kojoj ima nakit. Vidite, prstenčić, privjesak. Ostala je trakica za repić, jer je imala kosu koju je nosila repić. I ostao je mali miris. Ostao je njen mali miris koji nije uspjela da ga potroši. To su moje relikvije. Mi nećemo zaboraviti što se dogodilo. Mi roditelji i svi stradalnici ovoga rata ćemo smoći snage u sebi. Da sačekamo da se dio pravde zadovolji i da se ljudi koji su to uradili osude. Nama bol neće biti manja. Kako kaže Sidran, postoji vrijeme kada duša ciči, bol iz očiju teče. Uspravno stojimo i čekamo, nazovimo to zadovoljštinom.